arabisigurira byose ingene byari bimeze ndaraba ingene bayisambaguye bayidokora ivyuma baratwaye ni gikankara kiraho ukiyumvira uno munsi ukavuga Burundi n'igihugu Kenya urazi ko Burundi bwarusha itungo Buganda kiyage murabizi twebwe twari exporta isabuni mu karere nitwebwe twari dufise isabuni nitwe twari dufise uburengete nitwe twari dufise amacupa mugarabo no munsi twese tuja kugura hanze ngo mpama devise ngo je kuzana hanze amacupa kandi ngaha uyafise abo uvuze uti twende abadevize twubake twemere dusoze uyu munsi tuzohageje kubera iki wa mwijima twinjiramwo ari ingorane tugira tubitewe n'indongozi mbi urenga 8 kwijana genda urabe muri ugose mu Rwanda muri ko 5 2 kwijana mugabo ino ivyegeranyo vyerekana muri ano mezi 3 ya mbere 31 29 mirongo ingaha urumva iyo difference aho ibihugu bigira munsi ya 5 kwijana presque byose twe twaja kuri 30 mwiduga y'ibiciro iyo si esheke de la politique none leta uni wemera ko wananiwe imanga none mukadi kare nibo ngene bimeze bifise imodoka zingenzo kwinjiza ibitoro dukeneye igitoro kuri prix du marché mugabo cinjira kibumika none yo Tanzania kidugije kandi twe dufise na transport yo kuva muri Tanzania kuza mu Burundi iyunguruza y'abantu n'ibintu ngene bimeze mu gihugu sopebu imodoka zinga logistique kwinjiza ibitoro ufise zinga muri societe ya leta yinjiza ibitoro kame ufise amamodoka ngana gute we kugira winjize igitoro wihegoje ndihaye monopole kwinjiza igitoro akamara amazi abarutokagira turahwera dupfa nabi tugira iki mugabo ngo ni utegeza kutuzanira igitoro leta ngo ni wewe nyene Leonce Ndikumana bunyene yarabajije turi muri conference yamko tuti none mwebwe mwiyumvire mukeneye igitoro kuri prix mubesha kandi kitahari cyangwa mukeneye igitoro kuri prix du marché kikinjira ko batubwira ko hari amatone y'ubutare yashowe twadushika kuri uyu munota tukimeze nkuko twari tumeze mbere yuko bayashora ayo matone amatone y'izahabu tukabanda yatuburiye igitoro igitoro ninde yakitwimye igitoro ninde yakitwimye ntabyuzi ariko twacimwe n'uwategezwa kukiduha ntimurinda kuronderera kure twacimwe n'uwategezwa kukiduha kandi ataca none ni leta ni yatwimye igitoro mugabo igitangaje none kibuze abantu bakingunganya bakaja muri magendo nibuca utoteza ngo bari mu makosa nta makosa barimwo none leta ishigikira fraude gamusenye leta ishigikira none ariyo yashizeho system ituma ibaho yasizeho gutwa 5 ico gituma itegerezwa gukosora ico kintu yego fraude itsindwa nuko ibintu byabonetse mu gihugu none sivyo none nk'ubu batwinye umuyaga nkuba ngaha tugira amayeri tukawiba aho uri twoba ducumuye ariko muhamubutsa no kwiyungunganya tuba tubitewe n'uwo muntu yaduhemukiye be ikibuze mu Burundi n'ibitoro gusa nta kindi tubuze sinzi biravana kaje nkeneye amafaranga nawe n'ibintu byinshi ubutegerezwa kubiduha arabitwimye duca tugerageza kwiyungunganya uburyo wiyitiranya n'igihugu utari muri wo ntacubaza utari muri wo nta kazi utari muri wo nta soko utari muri wo
aho none tuvuge none ngaho woheza ukaza gushima ibindi bihe kandi ubona yuko ibintu biriko biragenda bisubira inyuma. none abantu rero batwaza inda ndende bagatwaza inda ngari ntibariko barafasha igihugu, kuko inda ndende n'inda ngari ntiyubaka umutima. Kuko iyo atanda ndende n'inda ngari uca usanga abantu bafise umutima mwiza, usanga turonka igitoro gikwiriye, ugasanga turonka amadolari kuko dusabikanya, ugasanga igihugu gikize mu bindi. Haro havuga ngo ntari muri bo kandi batowe ijana kwijana. Batabarundi bose n'abagumya abantu. Ijana kwijana. Bavuga batabarundi bose n'abagumya abantu. Ariko burya atari gusuzugura abantu. Abarundi bafise ubukene nk'ubwo bafise. Abarundi babuze ibyankenerwa kugira ngo babeho. Nibo botora ijana kwijana. Umugambwe vyananiye kubatunganiriza. Ijana kwijana batarose muri iriya myaka aho abantu bavuga ati kumbure ubu ibintu vyamaze kuyangara niho bose babatora. Ukuri kuragoye ariko nta kundi. Nitukwemange nabo nyene nibemange yuko vyabagoye. Turagushimiye mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, wabanye natwe umurango wose ndetse gushikana aya masaha mu byerekezo byose mu mpande enye z'isi. Ni wowe mwami Alpha Omega kuri buri muntu na buri kintu. Haleluya. None rero ubutumwa duhaye, message duhaye tutagabanyije tutanongereye, uhagararane natwe, tuvugire iburyo, duhanurire iburyo, twigishirize iburyo, kandi abushima n'abushaka mwami baragwe bahabwa ibyasezeranwe. Ngaho rero dutangura tunasoza ntabege ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Udukurikiye n'uri kutwumviriza abo muraganwa na Kristo muri Yerusalemu, kandi umwigisha umusobanurire buri kimwe cyose. Amen. Ndagukunda. Yesu aguhe umugisha. Ntabwo ngaruka ku bintu byinshi wumvisemo hano cyangwa se ku bintu ubonye hano muri utu tuvideo dushoreranye twishi tugaya tunenga ibiri kubera i Burundi. Ibi ni ku karubanda, aba babivuga n'abarundi ntabwo ari jewe mpanura ngaragaza kwimika no kwimura nka Profete General Marite. Kandi Bibiliya iravuga ngo aho kugira ngo nguhombe nzaguhombye. Rero Uburundi bwahuye n'igihombo ku nyungu zo kubarekepera cyangwa kubarokora, ariko icyo gihombo iyi gukerereje iragutegera. Iyi myaka mwakererewe ntabwo ari message nzinduye, mfite message Imana yamaye, ariko kano nako gaciyemo. Nagira ngo nkumenyeshe ko hagiye kubaho umugisha. Gusa ntorasenga Imana ngo uzaragwe iki gihugu, uzaragwe iki gihugu, uzaragwe iki gihugu, kuko ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cyashoye imizi igera ku mazi hasi, ni igihugu cyagurutse kigera kuri Mars, ni igihugu cyagiye mu byerekezo byose by'isi gishyika iyo kigomba gushyika. Rero Burundi mu bwitege mu minsi igiye kuza. Buno hari ibihugu nyine bivugwa bizwi, iki gihugu iki niki sava giteye imbere rwose pe, mugabo hano wongera gusiga ndamurinda ya. Rero Imana iciye agasuzuguro, kandi agasuzuguro karaheze. Imana ikuyeho akagayi, ikuyeho n'agakengere kuri Murundi na Murundikazi, kubera ko Uwiteka we yafashe ingingo. Ntabwo mbigarukaho abantu bambwiye ngo ngira icyo mvuga ku isoko ryongeye gushya, ariko si ryongeye gushya ahubwo mu Kibitoki. Ngira ngo nibyo mu Kibitoki isoko ryaho naryo ejo ryarahiye hashize, ubwo ejo hari Vendredi. Nibyo Vendredi ku mugoroba mwengo tuvideo mwagiye mu manago ndushyiramo hano, ariko ndemesheje ababuriyemo ababo n'ibyabo. Narababwiye ngo hari umudayimoni uri mu masoko y'u Burundi, kumva zuko igihugu ari icy'Imana. Barubaka isoko bagahaho na shitani ngo ahacururize. Bamwe bacuruza ibirozi, ibintu byo kwangiza ubugingo, ibintu byo kurimbura abantu.
biriya bintu rero ni ishavu ku Mana. Buriya n'abantu bacururiza mu masoko ni ukuri ujya usenga cyane kubera ko satani dayimoni nicyo nyine ari kurondera. Rero ubwo namwe ndabaremesheje ariko karagaciyemo. Nigarukiye rero Uwiteka n'amaboko ye n'intambwe ze, gahunda y'Uwiteka yo kwimura iyi ndwi tugiye gutangira mu yisengere. Iyi ndwi tugiye gutangira ukwezi ni kurarangira, mu yisengere iyi ndwi tugiye gutangura. Ni indwi ntabwo ndi Imana ariko ndi umuvugishwa yaciyemo ishuri rirenze imwe. Ababizi murabizi, kandi ntabwo nihaya, ntabwo nirata, nemera ko Imana Data n'Umwami Yesu n'ibiti n'amabuye bizavuga, n'indogobe zaravuze. Uyu munsi nagiriwe ubuntu bwo kumenya Imana yinyeretse, ndabona iyi mbwiye impa no kumva, iyi mpaye kuvuga amen buri kimwe cyose. Rero ntarandiriye ntanatebye, shyano riraguye kandi akaga Imana yavuze ubu nibwo mugiye kukinjiramo. Rero narababwiye ngo hari marayika uri kuzenguruka mu mpande enye z'isi atanga itangazo ku Barundi bagomba gutaha bakaragwa Kanani, igihugu Imana yababikiye, igihugu Imana itahaye CNDD-FDD, igihugu itahaye Prona, igihugu itahaye abadasigana nyene, igihugu itahaye abaperezida n'abami bamaze gutambuka, abo yakibikiye, abo yakizigamiye, abo yakeretse. Mungu wangu, ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa sairi utukufu Jehova. Imana ya Aburahimu na Isake na Yakobo, igihugu yasezeraniye Aburahamu na Isake na Yakobo iragishoje. Ubutunzi yahisha abatambutse irabubaha. Bano bari kwidodomba mwabonye ni ibisanzwe, n'abandi gusa CNDD-FDD muzahanwa igihano gikomeye pe, gikomeye kitiro. Abantu bitira Imana yigeze ibahana, ni Sidoni, abo bantu Imana yigeze ibahana irabahana bye. Hano mwarakengereye muranagaya, ariko mbabarire mbabwize ukuri, nkura agashambara ku gisusu, kandi rwose aka ni akavaziko Uwiteka anyuze mu gihugu. Imana ya Aburahimu na Isake na Yakobo inyuze mu gihugu, buri joro irahanyura, ku murango ikahanyura, n'ubu yahanyuze, n'ubu iri kuhanyura, ntinagenda ntinaza. Ariko mvuze ngo inyuze mu gihugu, iryo jambo muri sitahure, hari imisiyo iyizanye. Neva rero mbonye Sawuli bamuheza umwuka neza, baramuniga. Mungu wangu, hano ngewe iri ni ihishurirwa, iri ni iyerekwa sava. Nagira ngo nkumenyeshe nkubwire ngo icyo Imana yavuze iragishikanye cyangwa iragisohoje. Sawuli, hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya
bukongera bugacya n'ejo bugacya. Kuboko kuje kwimika ni nako kwaje kwimura, kumwe kurakuraho ukundi gushyireho, kandi habanje ukuboko gukuraho. Kandi ibyo n'ivu rigiye kubimenya, ibyo bigiye kuba nk'uko umuturagaro utuperesheze, nk'uko umuturagaro uturika. Inyegeze bikora bikunze, wanka wemera, hagiye kubaho ukuboko k'Uwiteka Nyiringabo Imana irambuye ikakugezaho Red Tabara itakugejeje, n'abandi bose bagerageje gutembagaza, kwica, gutera kudeta. Kwa kuboko kwanyu kwanze, ariko hari ukuboko nabonye kwarambukiye gukuraho Sawuli. Kandi nta wabikuraho, simbivuze ukuse, genda umuhanuzi. Nta muntu, nta uhari, nta mupfumu, nta musenzi, ntabwo ibi ari ibivaho, ahubwo ibi ni ibyo ugiye kubonesha amaso. Kristo watubambiwe, ibi ni ibigiye kubonwa n'amaso y'ijuru. Icyubahiro ni icyawe Mana. Ntabwo ngewe shimishwa n'abapfa cyangwa ngo shimishwe n'abavaho, ahubwo mbabajwe n'abantu bakora nabi ntibabimenye ngo baveho, Imana ikabakuraho nabi. Mu migani haravuga ngo wumvire kandi wubahe so na nyoko, uramire mu gihugu. Irindi jambo riri mu migani rikavuga ngo, nabwo nyine ni mu bitabo byanditswe na Salomo, yigisha, toza umwana wawe inzira agomba kunyura, ngo azarinda kuraba umusaza atarayiyoba. Nicyo tugiye kuganiraho, ni mu migani ngira ngo 27 umurongo wa 28 ntihenze, ariko naho kubumva Ikirundi n'Ikinyarwanda. Imana ibahe umugisha, turaguhaye ikaze mu gice cya kabiri kivuga butumwa. Nubona umukristo ari mu rugendo ajya mu ijuru, cyangwa umuntu usenga cyangwa umwemera Mana wakijijwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, icyo shatse kuvuga ni iki: twese dukizwa dufite viziyo, dukizwa dufite imbonakazoza, dukizwa dufite icyerekezo. Hano mu Rwanda bavuga ijambo icyerekezo, ngo icyerekezo mirongo, mu Burundi bakavuga kazoza. Ibyo bintu byose twebwe mu burokore tugira personnel cyangwa se umwihariko special, cyangwa se ibintu biri karite Imana yaradusezeraniye. Hano uwukurikira Imbabazi TV 3 ni umuntu wemera ko Imana ivuga kandi igasohoza. Rero hari abantu bahawe amasezerano ntiyasohora, hari n'abandi bahawe amasezerano arasohora. Abo yasohoye byagenze gute? Abatasohoye byapfiriye. Yenda duspose ko azanasohora sava. Ese niba Imana ivuze ngo nzakugira ministiri, nzakugira perezida, nzakugira pastor, nzaguha urugo rukomeye, nzaguha amafaranga, nzaguha ijuru, donc Imana hari ijambo yavuganye nawe, hari ijambo yabwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro izahabu. Hari ijambo yabwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro izahabu. Uyu mwubahamana wavuganye n'Imana bipfira. Impamvu Bibiliya ivuga ngo toza inzira uyu mwana wawe, ese mwe muri abana b'Imana, kugira ngo muyoborwe n'umwuka w'Imana n'Imana na Yesu. Ese nawe uri umwana ngo bakuyobore? Ese wemera ko uri umwana cyangwa uri ikirumbo cyangwa uri icyangazi? Kuko iyo utari umwana ngo wigishwe ntumenya kandi upfa utamenya. Iryo ni ijambo ry'Ikinyarwanda. Koko mu busanzwe Imana iyo ivuze ngo nzakugira minisitiri, hari umuntu ushinzwe kukurihira amashuri kugira ngo uzabe minisitiri, utangire kwiga primaire nziza, nayini nziza, cyangwa se segonderi nziza, cyangwa se na kaminuza nziza, ntacyo bitwaye. Noneho hari undi muntu ushinzwe kuguha ubwenge bwo kuguhagarika mu cy'Imana yavuze, ikakigukoseya, ikakiguha neza kugira ngo ukicaremo. Ibyo bintu uko ari bibiri, hakenewe inkunga.
y'abantu bari bugufashe, kuko Imana iravuze ngo nzakugirira neza. Ariko se nta bantu izakoresha izakugirira neza bikoroke mu muyaga? Mu kuri no mu mpwemu Imana izaca mu bantu, mu kuri no mu mwuka Imana izanyura mu bantu kandi gutabara. Ariko niwitegereza neza kandi nunareba neza ijambo Imana yakuvuzeho, hari umuntu ukwiye kuribagarira no kurirera, urya yitwa pare cyangwa yitwa marene ku buzima bwawe. Mu mwuka araguhagarika aho isezerano uhurira naryo, ndetse no mu mubiri aguhagarika aho uhurira naryo. Kuko niba Imana ivuze ngo nzabagirira neza, kavuga ngo nzabaha umugisha, izaduha umugisha. Ariko hari umuntu ugufasha kugira ngo umugisha usohore, hari umuntu ugufasha kugira ngo iryo terambere uribone, hari umuntu ugufasha kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Ntabwo ibyo bintu bikoroka nka mano ijuko gusa na manigwa, hari abantu bari buyifate bari aho. Ni ukuvuga rero urugendo ruhari. Impamvu Bibiliya ivuga ngo igisha umwana wawe, na Yesu yigisha abana be, na Yesu afasha abana be, kandi akoresha abakozi biwe cyangwa se abana biwe kugira ngo icyo urorereye, icyo umaraniye kigerweho cyangwa gishyikweho mu izina rya Yesu. Elisa yatojwe na Eliya. Ikintu cyose uzabona wagezeho, hari umuntu mwahuye kubera inzira yo kukigeraho. Uzaba w'icyo uzaba muragendana. Uko niko Mose yatoje Yosuwa. Mose cyabaye igiti gitewe ariko cyama imbuto. Uko niko Eliya yatoje Elisa. Uko niko Yesu yatoje abigishwa be. Icyo uzaba cyo, niba Imana yarakuvuzeho ijambo rikomeye, hari umuntu uri bugukoseye mu mwuka uko ugomba kwitwara. Ntabwo Imana iha amasezerano abantu b'ibirumbo, ntifata ibyo kurya by'abana ngo ibihimbwa. Imana niha amasezerano abantu badafite gahunda, bameze uko nyine bajagaraye, bahuze, barangaye, bibereye mu isi utamenya isi babamo yariyo yaye. Niyo mpamvu niba nta muntu uri kugutoza ngo ayobore amaboko yawe, ufate umusaraba 100%, intambwe zawe zigere muri za Kristo 100%, umutima wizere, ubwenge bwawe buyoborwe n'ibitekerezo bya Mwemu Yera, kuzabona isezerano risohora bizakugora. Kuzaragwa Kanani yo mu ijuru bizakugora, kubera ko itegeko ry'umwami n'iteka ry'umwami iyo bisinwe bisinyirwa twebwe. Umutoza wawe ninde? Umurongozi wawe ninde? Niba rero akubwira ngo Imana izakugirira neza, ariko nta shuri, Imana izakugirira neza, nta ndobane, nta n'inkoni, mu bintu byose bitangaza byose Imana yakoze, yego pe, yahera n'ahatagira ubusa habaye isi. Ahari ubusa habaye isi, ahatagira ikintu Imana yashyira ibintu. Birumvikana ngo nizitagira imirizo Yesu azikoma isazi. Rwose ndabyemera pe. Ariko mu busanzwe niba Imana ivuze ngo nzakugirira neza, nzagutabara, erekeza ku maboko meza akorera. Buriya ubonye umuntu w'umunyabwenge, ukabona umuntu w'umuhinga, ukabona umuntu udasanzwe, akaguha impano y'ubwenge, yaguhaye byose. Ariko ibi mbivugiye iki? Nuko abantu badukurikiye hano bahawe amasezerano n'Imana, kandi hari n'igihugu cy'isezerano abantu bagiye guhabwa. Ibyo bintu byose ni mubihabwa mu kuri no mu mwemu. Uko kuri rero niko kwanababatuye, ni nako kuzanababatura iteka ryose. Kumvwa n'abakuzi, kwemerwa n'abakuzi. Ariko harimo abarokore baraho ngo njyewe Imana yarambwiye ntasenga, ngo Imana yavuganye nanjye, ngo ipfa kuba yaravuze gusa, ngo ipfa kuba ngo icyo yavuze no kugikora sava iza. Ariko se uri gukora iki? Uri kuva he? Uri kujya he? Urimo urakora ibiki? Uherereye he? Imana icyo yavuze no kugikora
izagikora. Amen, rwose nanjye ndabyemera. Ariko Imana ivuze ngo uzaba ukomeye, n'ubundi izaguhuza n'abakomeye. Koko Moridekayi yuririye kuri Esiteri, uko niko bigenda. Yosefu yuririra kuba bafunganwe, bari imbohe muri gereza, bamuvuga ibwami cyane rwose. Harimo rero ibiti by'umwimerere cyangwa ibiti Imana itera, harimo n'ibishibukano cyangwa se ibitoha ku bindi. Ariko Elisa yameze kuri Eliya, Yesuwa amera kuri Mose. Natwe ni nako tumeze. Hari ababwirijwe ubutumwa bwiza, hari n'abo Imana yabwirije 100% yo ubwayo ibibwiririza iby'agakiza, kandi barakizera barakemera, kanababera agakiza k'umugisha. Uyu munsi rero nimbivuga uku untahure kandi unyumve neza. Ese ufite ukurera cyangwa urirera? Ese hari uwigeze akurera cyangwa nta mubyeyi ugira uri ipfubyi? Kuko hari umukristo ubaho ari ipfubyi. Iby'ijambo ntumubaze, iby'indirimbo ntumubaze, iby'agakiza ntumubaze, buri kimwe cyose ntumubaze, ni nyamwigendaho. Ni nyamwigendaho, nta kintu mwavugana. Uyu muntu rero afite ibikomere, afite umubabaro, afite agahinda. Umubyeyi ajejwe iki? Kukuvura ibikomere. Ni ukuvuga rero nta muntu uvuka ku giti, umuntu wese avuka ku wundi. Abandi baremwe 100%. N'ubu niko bimeze. Hari abavutse bidakomo. Bibiliya ivuga ngo ntimwabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore. Oya, ahubwo byaturutse gushaka kw'Imana. Iyo Bibiliya ivuze abo bantu, haba hari n'abandi bavutse ku bw'ubushake bw'umugabo n'ubw'umugore. Natwe rero mu buryo ubwo ari bwo bwose, umukristo mwiza araregwa, ahabwa uburere. Ubu burere itorero ryahombye kuko ridafite ababyeyi barirerera ngo barihekere. Itorero ririrera, usanga pasiteri atemera ko mugenzi we amuyobora. Ari abapasiteri babiri, umwe ahita bati genda abizi nanjye ndabizi. Abahanuzi babiri ntawe uyobora undi. Abarimu babiri ntawe uyobora undi. Abadirija babiri b'abahungu ntawayobora undi, ahubwo basa n'abahangana. Rero mu busanzwe umukozi w'Imana iyo hari ibyo akurushije, utegekewe kumwumva 100% kugira ngo uronke ugirirwe ubuntu n'Imana iguha ubwo buntu. Iyo byagoranye, iyo byanze rero, abantu barirera bakanyura aho bagomba n'aho bashaka. Ariko niba Imana yararemye ngo tubyare abana tubarere, mwibaza ko yo yatubyaye ngo itujugunye tuzaregwe na shitani, turegwe na siyase n'isi n'umubiri? Ese koko niba uri umwana w'Imana, ntikugaburire ku manywa, ntikugaburire nijoro iby'umwuka, ubwo ufite so na nyoko bakugaburira? Ese niyo yanga kukugaburira, cyangwa niba udafite umwanya wo kurya no kunywa? Ese niba koko uri umwana w'Imana, ukayisenga umwaka mutavuganye, cyangwa ukwezi, cyangwa amezi, cyangwa imyaka, ukizera gusa ko Imana muba mwavuganye, amen, sefini, bigahereraho, koko uwo ni papa wawe, ni mama wawe? Ese koko umubyeyi yakibagirwa uwo yosa, akibagirwa umwana we? Oya, ngo cyakora mwebwe mwabikora ko muri abantu. Ngo ariko Yakobo natoranyije umugaragu wanjye, nakumenye icyo uri urusoro mu nda ya mama wawe. Umukuruzi neza ndakwiyegereza. Nuko Bibiliya ivuga. Yesu rero mu bo yabyaye ukwiye kubamo, kandi mu bo yabyaye ukwiye kuba uri umwana mwiza ndetse w'ifura cyane rwose, cyangwa w'imico myiza, cyangwa umushinga nahe mu rwego urimo. Yesu yavuze ngo abanjye ndabazi, ukumva ngo abana b'Imana. Wibaza ko ari ikintu cyoroshye kubyarwa n'Imana? No si Imana yakubyara ntigukoseye uko ugenda, ntigushyirireho amabwiriza ugenderamo, ntikwiteho,
ikakureka ukajya gusinda aho ushakiye ukagaruka, ukajya kwiba akarogo ukaraguza aho ushakiye ukabigarukamo. Donc icyaha ukeneye kugikora ukagikora, wabona umwanya ugasubira ku Mana. Oya, birangwa abo nkunda ndabacyaha, kandi aho kugira ngo mbahombe nzabahombye. Imana kubw'urukundo yakunze Uburundi byatumye ibahombya byose ku nyungu zo kugira ngo irokore ubugingo bwabo. Ariko ubu abamwemeye mpamya ko igiye kubaraga Kanani. Ni akarorero ntanze, n'ahandi n'abandi birabashyika birabaho. Ariko se uri inshuti na papa na data, nkwifurije kuregwa no kubyarwa ubwa kabiri cyangwa ubwa mbere, byose biravana. Kandi nkwifurije kumvira ndetse no kuba uko ubyawe waterekwa mu nzira ukarega ukanigishwa kugira ngo uzashyike mu masezerano Imana yagusezeraniye cyangwa yasezeraniye igihugu. Mwami Yesu turagushimiye, tutagabanyije tutanongereye, uri Alufa uri Omega. Ibintu ushima n'ibyo ushaka bibeho none n'iteka ryose. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe duhezagirirwe imbere yawe, ku bwa Data na Mwana n'Umwuka Wera. Amen. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Shalom shalom. By God.